Jun ni sompanga sang ni somni paruk tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule US le Iran inkara inrem na zia theini don ta ni na langa chuti lai chon nimin khan Israel chon Lebanon rama Hezbollah ho mun chu bai warsawa US le Iran hian inrem nan zia kang ti hlawem ni ti mai turani Israel Prime Minister Office chon an ram mar lamman be wangin Hezbollah ho laka phuba an la ni in exa post siamin an soya Hezbollah ho in Israel raman beina tukin ngai po drone manga fir fiagron beina chu Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Israel Katz te thupek in chan le tania IDF te chon Beirut khopuya dahi hmuna Hezbollah fir fiak te hmun bein surgical strike an nei ani Israel chon ram beitu telaka khonga inalan tir don lawani anti Israel Defense Force te point thu chu siamin dahi Beiruta Hezbollah Command Center chu minron beina changle tin beania he command center hi Hezbollah fir fiak te hian Israel sipaile mi puite beina munata nan mang thinani beyan ni ma hian civil mi ten an torlo nan thei top chuin ma kan la ni antibok nimin jing khan Israel sipaite chon Hezbollah ho mun hi voi thu man ka thu an puanga Associated Press chon chonga sang in ka chiata ni thu an soya mi pathumin nun nan chan ni in soya ni bok heti la hian US le Iran inkara remna zi an nai ni nalang meka Iran hian in remnan zi chon Lebanon boina hom tel turania Israel in Hezbollah ho beina ti top turani ti chu an phuta Israel chet na hian US le Iran in remna zi tur hi ti boimayang em ti chu zona ni Israel in Lebanon a be chunjom zelawang hian Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan Israel in dahia be le hian US in ti theya nei lo zia le an thu ti aman din lo zia lan tir chiang hle ni ti in exa posa in thu ti am hlen tumna le hlen thei nai nei lo chuan remna kong zo zui zel chungchang hi soi zui chi po ni love atibok heti la hian Iran sipai khatam al anbia deputy commander Brigadier General Mohammed Jafar Asadi chuan defa press komin Israel in Lebanon a beina hi chanle lovin omdon lo ti asoya Israel hi kan changle chiang khopang ati US President Donald Trump po in Israel in Lebanon ram khopui Beirut a beichu dem thu asaya nimina truth social a post siama chuan Iran nena in remna ngai tol hela in hetiang thil hi thleng turani lo atia tuna hian in remna kan ngai to hlea he in remna hian helai biala remna le muanna thlen dona chuta chon Lebanon po atelani chu wangin kan zawain kan in hnuk niam turani Israel in Lebanon a beito turani lova midang po in Israel an bei turani lova Hezbollah ho po in an beito turani lo he in remna hi hun rei takatan remna le muanna moi le duom tak bultan na ni theyani atibok Israel in Hezbollah an chang le tian soipo Trump chon soi selin Israel hian ma ni in veng turin digna ne ya ma se an chan let be na hi ate tham tak zeta tu man thilova hliam po anom lo chu wangin thil poi mo takkal lai ti boina thamani lo atibok President Trump hian Iran nena in rem na hi US a June ni sompalia aziani don ti asoya ma se Iran lam hian in rem na hi an zia nge ya be sei oma chuti lai chuan Trump a soi angin chol ni an zia manan be sei lo thu an soi thungani heti la hian US President Louis Barack Obama chuan a president lai sang ni le sompanga kuma Iran nuclear deal chungchanga in rem nan zia Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA ya than zia abe sei lo thu asaya JCPOA in rem na hi Tramaron president khan kumsang ni le sompariat khan US chuan a chho san ti asaya hemi nu hian Iran hian uranium enrichment po ti tran ni in soyani in rem na kan lo zia toya danglam le thazok zia ni abe sei om lo phota adota chuan kan thil du hi in vona le bom manganor chu achiani lo ti hiani tuna chuan kan zirlai kan zir zo to nge inarin om atiani US le Iran hian in rem na ziak ta se engtin ngen ziang an in rem na zia chuan eng thil tenge an ziang ti chu rilrua zo no mania kar top khan US le Iran in kara MOU zia tur chungchang hi Iran media te mai baka Kovel media langsar te chuan an ngai venin an ziak na sani Iran media te an zia dan chuan Iran lam chana thathokata chuti lai chuan US tan Strait of Hormuz hon chungchang bak thulom om te chiam lo thunga Reuters in Iran ram hruai tu senior hne na tanga thu don an talana chuan
Iran tuyal thei thon chu chung changa US frag na hli thena ni tur thu te Iran poisa dollar tu le ding on tel khoi che the da ni tur thu te Iran laka tharum tho na zong Lebanon boina ten anti to vekani tur thu te po atelani Iran Beher News Agency in US le Iran MOU zia tura in remna point som palian ti chote chu malte te in hetiang hi ni a Persian tong Farsi an ti chuani a English News Agency ten sap tongan le lin le ni a keinin mizo tongin kan han le ling ve le a an tong kam hi chu a original ang diak ani to don lo ti kan hre thiam mayang chu point khatna indona zong Lebanon telin ti top ngala ti top hlen tur panni na Iran ram chung in real bol na USA in rol to lovanga Islamic Republic of Iran ram ma ni ro in relan ni nan za sakang pathumna US in Iran adan mek chuni somthum chunga ti top tur palina Iran chevel rama US sipaitela chuak turin USA in tiam pangana Strait of Hormuz chu Iran ruam man na in ni somthum chungin honaniang parukna Iran in tuyal theile atanga siam thil la hral chu hrek na hlia chunga tanga sum hu te chu azawain Iran kuta a omang pasarina Iran ramdin tharle nan US le tho puiten dollar tu le ding on zathum hu ruam man nan siamang pariatna nuclear chungchanga in rem naom theinan ni somruk chungin in biak rem tumanianga US in Iran a hrek na te po hli vekani theidan tur soi hobani baka UN Security Council la International Atomic Energy Agency IAEA Board of Governors te thutluk na ti lotlin dan tur po soi hawani ang pakuana Iran chuan Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT noya nuclear ral thuma siam lowang ti a in tiam non leang somna in biakna nei chungin US in helai biela sipaya da atipung lowanga Iran hrek na bel chalo bokang som pakhatna ni somruk in biakna nei chung hian Iran poisa khoi che theilawa $1 tu le ding on somni pali chu pek chua turani a he poisa zat ve hi in biakna nei tran ma in Iran khoi che theya da turani ang som pani na in rem na thu thlung ti hlotlin ani theinan monitoring group din ani ang som pathumna atopa in rem na chu UN Security Council thurela delkil le turani ang som palina in rem na tura thu top siam mange in Iran thil hlu khoi che theilawa da release te tuyal thei hrek na tele US Navy ten Iran an dan be na hli te chu ti hlotlin vek ani photanga in rem na thu top chu Iran uranium thlit fim to chungchang le ala thlit fim zel tur chungchang te Iran hrek na hli chungchang te le Iran sum le pa din mun siam that le na chungchang te ani ang ti te ani hei ba ka hian MOU a hian Iran missile program chungchang te helai bela Israel le America do tu pol sang Hezbollah Hamas le Houthi te MOU a resistance group tia zialan te chungchang chu soihawani lawang ti chiang takin anta lang bokani ni zan khan Trump hian US media outlet Axios nena Iran nen in rem nan zia don lai takin Israel chon Lebanon khopui Beirut a bei le wangin har satnan to ka in rem nan zia hun chu tle minat lai le ta deuh ni na soya phone manga Axios in an biak na Trump chuan Israel be na hian thilati boya darkar tlem te in rem na zia hun turati khotlai ani nilo se chuan tuna hian zia ni to ang Israel wangin a hun tlema son tlai ani ta ni ati in rem nan zia don lai taka Israel in Lebanon na bei chu makati thu sain a zia lo tak zet karin phak ba kani atia he in rem na hian Iran in nuclear anai tur aveng dona tuna nuclear man ru anai te po ti chiat ani anga Iran nuclear mun te po enfia the ni ang Israel tan po tha hle don ani atibok Trump chon nimina Israel in Lebanon na bei na chu chang le lo turin Iran ang en don ti asoibok Iran rama chon US ne na in rem na zia du lo mitam takan oma heng ho hian kong zo in Foreign Minister Abbas Arakchi le Parliament Speaker Galibaf te chu andem thu an soya Arakchi chu bang turin an nor mekani heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan an ram ven himna konga thu nei tu sangber Supreme National Security Council chuan in biak na kong zo an rem ti ni na soya Supreme National Security Council chuan in rem na kong zo in biak na kalpui zela du'a he council hi Iran ram ven himna konga thu nei tu sangber ani wangin indona le in biak na chungchanga thutluk na siam tu ani atibok ni zan khan Israel sipai
IDF Home Front Command chuan Iran in chan le tan tum thu an soi awangin Iran missile hmanga beinan tok mai thei ti an puanga mi puite chuan himna tura ro manna siam zom turin an hriat tira IDF chuan beina laka Israel veng him tur le atul phot chuan mel mate beile tura anin rin thu an soi boka mi puisa nga ay tampun khom na buat sai tura ni lo antia Israel malama phei chuan pona mi za ay tam hun khatanom khom tura ni lova inchunga po mi zali ay tam om khom lo tura ni ti in hriat tirnan ti chuaka skulero dan pa ngaya kal tur ni in an soi boka ni hetila hian Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan Prime Minister Netanyahu chuan Iran le tho pui helpol te beidana hrelo ni na soya Netanyahu noya Israel chu kumli om le ni chuan Israel rama boral thei hialang ti asoi ni in Times of Israel chuan an ziak ni zana Bennett an komna an ti chua Times of Israel chuan Netanyahu an Iran a dodan chu diklo ti soin Prime Minister ani le chuan Iran rama ro real mek te pai thak dan tur ruam manna malak na tur sang le indot fel tak omsa Octopus doctrine ati mai mana tum thu asoya Israel hian in doreng mai hi athu thlung ani ngai lova hetiang te chuan Israel mi puite kan chaw zowanga kan si paile kan reserve te pon chaw zowanga kan ramsum le pai din munina tuaranga ramdang laka kan din mun pon niam zelang atia Netanyahu hian sarkar kai hroidan tura hrelowa dan le thu pe ka kengko thei to lova Israel ram chung boina chingfel thiam lova Kovel mit mua Israel mai balmek po api fai thiam lo atibok Bennett chuan he sarkar hi kumli kan ron le chuan kan ram din muna chevek dona society soitur po kan nei lawang chu wangin ma kan la ka tul to he pa hian engma ti thei to lo indona hne na chang thei lawa sual na hluar zela ti tlem thiam lawa thil mana ti hiam thei lo boka Israel khotlanga juda kulmuk te po ko khom thei lawani atibok ni zandar som pakhat thlenga thuthar bera chuan Iran Joint Military Force Commander Major General Ali Abdullahi chuan an sipai te chu mel mate thin hnu na kap turin an silai chengkau sain an in ring ti asoi IRNA news in an talan dan chuan Iran sipailal Abdullahi chuan Supreme Leader Mostaba Khamenei thu pek angin an ram ven himna khol sang te chu ti nunani atia Iran hian Israel bein Israel channa dong le tu le lo in veng turin an in ring ni na langa he thu kan ngai thak la hi chuan Iran le Israel hi missile le drone mangin an in sai le hial to mai theani Abdullahi chuan Ali Khamenei thisen phubala turin Jerusalem beina hun tha kan ngak meka mel maten hena an thei hil to ngai lo tur zirtir na pek hun melin anti sual chete kan chang mekani atibok bazari lo thira wangin kan lo me